Ngapain foto-foto? Ngapain foto-foto? Kamu ketendang gua. Pak, jangan kasar, Pak, sama perempuan, Pak. Ya, tapi jangan kasar begitu. Tadi Bapak itu bilang apa-apa kok. Kamu ngapain, Mbak? Masa tadi nunjuk adik saya, Pak. Ya, kenapa lu banyak? Kayak gini. Panggil. Pak, masa? Gambar nggak apa-apa kan? Bapak bilang gambar nggak apa-apa. Tusuk aja kamu. Berani lu nusuk? Nih Mbak bisa kali baru ya? Iya. Mau nusuk adik saya nih ya? Nih, mau nusuk adik saya. Saya bilang kakak ipar saya juga. Ya? Kakak gue juga sebelum lu. Kakak gue dulu di sini. Anjing lu. Lu anjing. Enak amat lu ngata-ngatain gue anjing. Gue laporin lu. Gue laporin lu ya. Lu ngatain babi. Gue laporin lu. Gue rekam lu ya. Bahasa lu semua gue rekam. Ya, gue rekam gue aduin lu ke Kodim. Ya, enak amat lu adek gue digituin. Kok bisa di sini? Lu mau gituin adek gue. Ya, begitu, Pak.